يعتبر قطاع التعليم العالي مفخرة تلمسان باستلامه لقطب جامعي جديد موجه لأقسام كلية العلوم والتكنولوجيا. القطب الذي يضم أزيد من 40,000 طالب جاء ليخفف الضغط على كلية التكنولوجيا بشتوان. هذاك البروبليم اللي كان تاع الاكتظاظ في الجامعات، هذا لو بور نهار فتح نقص شويه من الاكتظاظ. قطب كبير ويلم جميع لي برانش سا دون انفي ليتيديون باش يزيد يقرا بالديفوار هاد الجور دو ستركتور. الوزير الأول ولدى زيارته لمختلف المرافق والقاعات والمدرجات وقف مطولا أمام أعمال وإنجازات الطلبة في مختلف التخصصات خاصة منها التكنولوجية والعلمية، حيث شد انتباه الوزير هذا الاختراع الخاص بكشف مرض سرطان البلعوم والأحبال الصوتية. L'objectif تاع الحكومة c'est de faire de l'étudiant pas un chercheur d'emploi, un créateur d'emploi. L'idée va la mûrir tant qu'il est étudiant, il se prépare tant qu'il est étudiant باش كي يخرج مع أصحابه هو يخلق لا ستارت اب. Si on réussit ça, on a réglé 80% de nos problèmes. الوزير الأول ذكر أيضا أن سياسة الحكومة وهدفها في القطاع هي تمكين الطلبة من خلق مناصب شغل تتماشى وتخصصاتهم. On insiste toujours à l'ouverture universitaire sur les entreprises. Si vous avez le ministère du développement industriel, il faut l'impliquer dans ces affaires. Il peut vous orienter et diriger les entreprises, etc. et diriger même l'investissement. Il faut qu'on arrive petit à petit à coordonner, à faire l'interconnexion. Donc, et là, la relation est directe, elle est nécessaire et urgente et fonctionnelle. Ça, c'est immédiat. C'est une nécessité fondamentale pour le